Munyemerere nongere mbasuhuza nifuriza ibihe byiza byuzuyemo amahoro n'imigisha biva ku Mana bakunzi ba Neto Lax TV ndi Lucky Van Rukundo. Tugiye kuganira kuri COVID-19 ifitanye isano n'ubwoko bw'amaraso. COVID-19 ni indwara iterwa n'agakoko ko mu bwoko bwa virusi kitwa corona virusi. Corona bishatse kuvuga uruziga kuko niyo shusho aka gakoko gafite. Izina covid ryavuye mu guhuza amazina atatu ahinwe corona virus disease. Covid urahita ubyumva ko nyine ari covid byavuye naho 19 iva ku mwaka wa 2019. Iyi ndwara yadutse muhereye mu Bushinwa mu ntara ya Wuhan. Nyuma y'aduka ry'indwara rero haje ubushakashatsi bwinshi bavuga bati se abazungu n'abirabura bayandura kimwe. Byagiye bigaragara cyane bivuga hirya no hino ati Burayi ko bari gupfa cyane, ati ko abirabura itabakoraho. Haza ubundi bavuga bati abana n'abakuru n'abasheshe akanguhe ho bimeze bite, murabyibuka bavuga bati abantu bakuru no mu nkingo no bahabwa inkingo mbere abana bo ntibanakingirwa. Ubushakashatsi bugaragaza ko abana bafite ibyago bike byo kuba bahitanwa n'indwara. Hanyuma hakaza bavuga ubundi bushakashatsi buvuga ati se abafite indwara zitandura cyangwa abana ubundi bumuga bushobora kubakurura ibyago, muzi ko nabo bitabwaho mbere mu gukingirwa bashobora kwandura ku ruhe rwego ugereranyije n'abantu badafite izi ndwara. Ariko noneho munyemere kuri insho turebe tuti ese ko hariho amoko atandukanye y'amaraso, ubwoko bw'amaraso bwabugira aho buhura no kwibasirwa na COVID-19 muri iyi minsi coronavirus irimo gushyitanditse. Benshi bakibaza niba ko ubwoko bw'amaraso bugira uruhare cyangwa se bujya mu ruhare. Tugira ubwoko bw'amaraso butandukanye nka O, A, B ndetse na AB. Ubushakashatsi rero bwagaragaje iki kuri ibi byose hamwe no kwandura ndetse no kwanduza no kwihitanwa n'indwara ya COVID-19. Tugiye kubirambura kuri Neto Lax TV. Icyo usabwa no kubana natwe niba utarakora subscribe igihe ni ikinyabona kuko ntacyo utasanga. Ubu ngubu tudufiteho amakuru menshi atandukanye mu buryo butandukanye, tukaguha n'ikaza muri comment tukaganira ukatubwira uti ndifuza ko tuva kuri iyi ngingo, ndifuza ko mwongera mu ibingibi, ndifuza kubafasha cyangwa se kubasaba ikintu iki rwose dukora ku bwanyu. Munyemerere nze tubirambure. Ikiremwa muntu kigira ubwoko bune bw'amaraso. Hari ubwoko bwa A, ubwoko bwa B, ubwoko bwa AB cyangwa se AB bufatanye ndetse n'ubwoko bwa O. Nk'uko rero ubushakashatsi bwabigaragaje ngo ubwoko bwa A nibwo bufite ibyago byinshi byo kwandura COVID-19 naho ubwoko bwa O bukaba bufite ibyago bike byo kwandura coronavirus. Ubu bushakashatsi bwakorewe mu gihugu cy'Ubushinwa bukorewe ku barwayi barenga 2,000 barwaye coronavirus mu mujyi wa Wuhan. Mu rwego rwo kugira ngo basobanukirwe neza bapimye ubwoko bw'amaraso ya buri wese. Barapimye bareba mu kigereranyo cyakozwe basanze ko abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya A abafite ibyago byinshi cyane byo kuba bakandura COVID-19 n'abandi mu gihe nyine baba bahuye n'iyi virusi. Hanyuma kandi ubushakashatsi bagaragaje ko ubwoko bwa O aribwo bufite ubushobozi bwo guhangana na coronavirus mu gihe yinjiye mu mubiri ujyanyije n'ubundi bwoko bw'amaraso. Amakuru dukesha urubuga rwa eshatu.healthline.com avuga ko hashingiwe ku byavuye muri ubu bushakashatsi hari impungenge ko abantu bafite amaraso y'ubwoko bwa A bashobora kugira ubwoba cyane ndetse bakiheba bumva ko bibacikiyeho, mu gihe abafite ubwoko bw'amaraso ya O bashobora kwirara cyangwa se bakagira ikiza bagati twebwe iyi virusi ntabwo iduhashya cyane. Ubu bushakashatsi nyine bwakozwe kuwa kabiri bwashyizwe hanze kuwa kabiri tariki 24 Werurwe 2020 bwakorewe mu gihugu cy'Ubushinwa ku bufatanye n'inzobere mu byerekeranye n'amaraso nk'uko South China Morning Post yabitangaje. Ubu bushakashatsi bwakozwe hifashishije amaraso abarwayi batandukanye bafashwe ubwo aramaze kwandura icyorezo cya COVID-19 kibase nyine bwa mbere Ubushinwa cyabyibuka cyane bari bahereye mu ntara ya Wuhan. Hari hamaze nyine kuba nk'isoko cyangwa se ibirindiro by'indwara. Hano haje kuva igakwira isi yose kugeza naho ngaho uri kutwumva uherereye.
ni ubushakashatsi bwakozwe rero burangajwe imbere n'ikigo cya Wangzinguhani hamwe n'inzobere mu by'ubuvuzi, ibigo byita ku maraso hamwe n'ibitaro bikomeye bya kaminuza ya Wuhan bizwi nka Zhongnan. Bifashije amaraso abarwayi ba coronavirus barenga 2,000, twavuga ko ari 2,173 bo muri Wuhan ndetse no muri Zhanghen mu Bushinwa. Babonye ko rero ubwoko bw'amaraso ya A buri hejuru cyane mu kwandura cyane kurusha ubundi bwoko, kandi ari nabwo bushobora kugaragaza ibimenyetso cyane kurusha ubundi. Mubyumve neza, ni ubwa mbere mu kwandura, ariko nanone ukaba ubwa mbere mu kugaragaza ibimenyetso. Bivuze ngo andi moko y'amaraso bayafite bashobora no kwandura ntibagaragaze ibimenyetso kandi bafite nyine iki cyorezo cya COVID-19, bafite iyi virusi mu mubiri wabo. Ikigo cy'Abanyamerika cyita ku buzima cya US National Center for Biotechnology cyatangaje ko ubwoko bw'amaraso bwa O buhuriweho n'abantu ku kigero cya 37.12% mu gihugu cy'Ubuhindi, bugakurikirwa na B ifite 32.12%, hakaza A ifite 22.88%, ndetse AB ifite 7.74%. Mu Buhinde murabizi ko wenda impamvu tuyifashije nk'urugero, ni igihugu kugeza ubu ngubu kuri iyi tariki turiho kibasiwe cyane na COVID. Ibitaro byaruzuye, abantu bamarimba ari kuzura, abarwayi benshi, imiti igabanya ubukana bw'iyi virusi yarashize, naho isigaye irahenze ku buryo budakontorwa cyangwa se bwo hejuru cyane. Ndetse byatumye n'inkingo zibura hirya no hino ku isi kubera kubanza gutabara Ubuhinde. Duse muri Amerika rero abaturage bayo 44% bafite ubwoko bw'amaraso ya O, mu gihe 41% bafite ubwoko bw'amaraso ya A. Ubushakashatsi rero bwakozwe mu gihugu cy'Ubushinwa bwanagaragaje ko icyo gihe abantu 72,000 bamaze kwandura, ari abari bari hejuru y'imyaka 40 y'amavuko, ari nabo bahitanywe cyane n'iki cyorezo. Rero kuba ufite ubwoko bwa O ntibivuze ko icyorezo kidashobora kukugeraho kimwe n'abandi bose. Ikiza ni uko ukurikiza amabwiriza usabwa n'ubuyobozi bwa leta cyangwa se n'inzego zifite zihuriye n'ubuzima. Abanyarwanda bagirwa inama ko bubahiriza amabwiriza yashyizweho agamije kurengera ubuzima bwabo, ntihagire n'umwe utekereza ko ari amananiza yo kuba nyine yarashyiriweho na leta. Abantu bamwe banyuze ku mbuga nkoranyambaga batangiye kwibaza niba bafite ubwoko bwa O bw'amaraso nyine ya O bashobora kwemererwa gukomeza imirimo yabo, nko gukora ingendo cyangwa kujya guhaha. Mu butumwa bahawe nyine bagiye bahabwa, babwiwe ko nta muntu ukwiye gutekereza ko afite ubwirinzi ngo arenga ku mabwiriza cyangwa se ku ngamba zashyizweho. Dr. Mary Cashman, umwarimu mu ishuri ry'ubuzima muri kaminuza ya Vermont, yavuze ko hatitaye ku bwoko bw'amaraso buri wese akwiye gufata ndetse akanubahiriza ingamba zafashwe mu kwirinda coronavirus, kandi ko atari igihe cyo gucika intege cyangwa kudamarara. Nubwo meze bityo rero, ubushakashatsi cyakomeje gukorwa byimbitse kugira ngo harusheho kumenyekana andi makuru yizeye ku bijyanye n'ubwoko bw'amaraso ndetse n'isura cyangwa sano iri hagati yayo na coronavirus. Mu make rero birakwiye ko buri wese yumva ko iki cyorezo nyine kugikumira bikiri inshingano ze, hashingirwa ku bikorwa cyangwa se ingamba zafashwe zirimo kugira isuku, gukaraba intoki n'amazi meza, cyangwa se gukoresha hand sanitizer mu gihe ukoresheje amazi meza, ugakoresha amasegonda hejuru ya 45, harimo kurinda gusuhuzanya hakoreshejwe ikiganza, kurinda guhura n'abantu benshi, no kugana kwa muganga mu gihe cyose ugize ikibazo uhuye nacyo muri ibi ngibi. Reka mbashimire kwa mwabanyatwe, nkomeze kubararikira kubana na Nito Lax TV, kuko amakuru turayabahera ku gihe kandi yose.